knjižni. U prvom pripremnom susretu uoči Evropskog prvenstva Hrvatska je poražena od Švedske u Maksimiru 3:1. Više od tog poraza brine nas igra naše reprezentacije, koja nije bila ni blijeda sjena izdanja koje smo vidjeli protiv Turske s kojim smo izborili euro. Švedska je povela u 13. minuti. Elm je rukom odnio loptu, slovenski suci to nisu vidjeli i rušenje Pletikose pretvorili su u kazneni udarac koji je Ibrahimović lako pak pretvorio u vodstvo. Hrvatska je imala vrlo malo prilika za izjednačenje. Na kraju je sretno stigla do tog pogotka u 44. Schildenfeld je tražio Olića, Jonas Olsson je slabo reagirao i prebacio istrčalog Isaksona. Tek što je počelo drugo poluvrijeme, Švedska je povela 2:1. Za sve zaslužan Ibrahimović, a odbijanac Pletikose u mrežu je lako pospremio Larsson. Najbolje izdanje u igri naše reprezentacije je bilo od 50. do 60. minute, kada je dva put prijetio Rakitić. U 69. Švedska je opet jednostavno stigla do novog pogotka i riješila pitanje pobjednika. Ibrahimović je lako i lijepo odložio loptu za Larssona, koji je matirao Pletikosu i tako Šveđanima donio prvu pobjedu protiv Hrvatske u četvrtom nastupu. Ne treba raditi veliku famu, ne treba raditi veliku nervozu. Ovo je danas bilo jako loše i od toga ne treba bježati. Ali opet ne treba dizati paniku, ne treba vrijeđati, ne treba pričati, to nije ta Hrvatska. To je ta Hrvatska i Hrvatska će biti prava na Europsko prvenstvo. Od mnogih sinoć odigranih prijateljskih susreta izdvajamo pobjedu Francuske nad Njemačkom 2:1 u Bremenu. Francuzi su poveli preko Žirua u 20. minuti.